Pozdrav ljudi i dobrodošli u još jedan novi video kojim se, vjerujte mi, jako veselim i veselim se današnjem danu zato što odlazimo danas kod none Ljube koja će nam iz prve ruke pokazati kako se tradicionalno pravi istarska maneštra. Evo vidite da je ružno vrijeme, ne možemo se okupati, ali ćemo zato gledati kako nona Ljuba priprema maneštru. Mnogi misle da je istarska maneštra isto kao i grah ili ti pasulj, no međutim okus je sasvim nešto drugo. Morate svakako to probati jednom kad dođete u Istru, jer okus nije isti kao i grah. Ostanite do kraja videa. Evo sad ćemo krenuti kod none Ljube, nadam se da će vam video biti koristan. Meni hoće sigurno, jer mi je želja probati iskuhati i napraviti tu istarsku deliciju. Evo nas kod none Ljube, ulazimo u stan. Jako modern stančić ima. Dobar dan, nona Ljuba. Dobar dan. Šta se danas kuha? Maneštra sa kukuruzom, sa trukinjom. Sa trukinjom, kako se to kaže po domaću? Zbobići? Bobići, trukinja mi rećemo. A, lipo, ok. Evo Ljubu nećemo, nonu Ljubu inače nećemo snimati jer se ne voli snimati. Evo ovdje su svi sastojci za domaću istarsku maneštru. Sad će nam nona Ljuba reći. Nona Ljuba, ko vas je naučio kuhati maneštru? Nona, moja nona. Nona. Koliko već je pasalo? Kad ste prvi put skuhali maneštru? A, to ne znam, ne. Zabila sam već. Aha. Dobro. Ništa, ajde, jedva čekam da se to skuha, da probam. Ajde, recite nam samo postupak. Što sve ide u maneštru, kako počet. Pasulj, Tamo vidimo prazan lonac. trukinja, sad ću pa sve u lonac. Ok, ajde, recite mi još jedno. Pažul, Pažul po domaću. kukuruz, trukinja, kumpir, Narezan, ok. meso, suho meso, česan, biber, sol, Ok, ovo je buncek, jel da, šta kaže? buncek i kobasice su tamo isto. Domaće Ćemo kobasice. staviti sve, da. Ok, koliko ima toga pažula, grama, otprilike? Oko 300 grama pasulja, oko pol kila kuruza i kumpira, a to je od sve od oka to. Ne. A doka, koliko otprilike? Morate reći. Znam, kila, više malo možda, ne znam. Kila i pol Veliki reći. lonac je, pa kako, ovisi kako je lonac. Ok, dobro. Ćete onda krenuti lagano da... Sad ćemo staviti sve lijepo u lonac. Znači prvo ide mesina unutra suha. Eso. Dobro, ovo ste malo prokuhali ili? Da, samo malo je naručak da napravi prije nego stavimo i kobasice isto. Ovo je jako lijepo. I sad ćemo staviti kumpir. Ok. I onda ćemo staviti ovdje pa ćemo narizati česna malo i bibera i domaćega ulja. Prije smo slagali pešt, ali sada slažemo. Ja ću napraviti zapršku pri kraju. Aha, a šta je pešt, recite To je... Objasnite malo. To je mast, jela neka? Nije mast, nego špeh. Špek se nareže. Špek se samelje i stavi puno česna i to je još bolje nego to, ali budući da smo se malo stariji, pa onda jedemo bez... Zdravija verzija. Da. Ok. Evo ga, nona Ljuba je natočila puno vode, ovo je inače lonac, koliko litara ima? 10 litara ima, da. 10 litara, to je inače dosta za cijelu familiju, cijelu obitelj. Da. Imate modernu kuhinju, gdje vam je vatra, ništa, ne gori? Koja vatra? Evo je vatra. Pa to je moderno. Evo. Nije ko u Istri, one klasične. To je bilo prije, sad je tako. Može. I recite koliko se to otprilike kuha i šta ćete poslije dodati u... A dok se skuha. Sad će osriju pa su... Da, još. Aha, zaboravila. Ok. Sad se me smutio. Sad smo stavili pasulj i kumpir i meso. Da, dok. I kasnije pred kraj dodajem trukinju. Aha, kada? Jer ona se brzo skuha. Otprilike koliko mora kuhati? Pa ne znam, možda pola sata prije. I onda napravim... Kad točno stavljate kukuruz unutra?
pola sata prije nego kuhanu staviti. Kako znamo kad je kukuruz. kuhano, otprilike? Pa znamo, probamo, šta? Aha, probate se. Sad ćemo staviti maslinovega ulja. Što nije to jamnica? A, dobro. Ma koja je jamnica? Koliko maslinog stavljate? Isto od Tamo oka? otprilike, još će doći zaprška poslije. Soli. Sol isto od oka? Sad ću narezati češnjaka. To ću nasitno, tako da se ne zamaraj ti dok ja narežem. Ok. Ovo na slici vam je nona koja vas učila delat maneštru, jel? Da. Nekad ste znači kuhali sve u ovom loncu ovako na vatri, jel? Sve se kuhalo. Ok. Evo sad ste stavili češnjaka unutra tako, pola glavice negdje. 4-5 ovih režnjava, tako? Da, no. Ok. Evo ga nona, sad ste dodali češnjak. No. Promiješajte malo da vidimo samo kako to izgleda. Ok, lipe kobasice. Ok, ja moram ići. I kobasice. Nažalost, sad samo recite za nas koji ne znamo, sad ste rekli prije kraja. Ma probaš, svako toliko probaš da ti nešto fali. Ako ti I nešto to je fali, to. dodaš. I onda dodati još bobiće, je tako? Da. Evo ga, to bi ukratko bilo to. Znači ovo se sad kuha nekih sat i po, onda se dodaje kukuruz unutra, zaprška i maneštra, istarska maneštra je kuhana. Ja sad odlazim, a kasnije ćemo vidjeti gotov proizvod na tanjuru kako to izgleda. Evo je maneštra konačno na stolu, ovdje isto tako i domaći kruh. Inače maneštra je toplo predjelo, ali ovo će biti glavno jelo jer ćemo se razvaliti od ovog. Pogledajte vi ovo. Kobasica, bobići, mrak. Mrakčo. Dobar tek. Pokušajte ovo napraviti kod kuće, vjerujte mi, preukusno je. Još nadrobite unutra domaće kruha i užitak je tu. Ako vam se sviđa ovaj video, bacite like, pretplatite se na kanal za još ovakvih domaćih recepata. Pozdrav!